Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite centralne vesti T1 televizije. Srećno vam badnje veče. Moje ime je Saša Stojičić, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog snega koji neprekidno pada, otežan je saobraćaj na svim putnim pravcima. Kamionima sa prikolicom zabranjeno je kretanje na Čestobrodici i Tresibabi. Vernici se pripremaju za najradosniji hrišćanski praznik Božić. Episkop Timočki Ilarion čestitao je pravoslavnim hrišćanima Božić. Sutra i dalje hladno sa snegom. Jedna od crnih tačaka tokom zime je prevoj Čestobrodica na magistralnom putu Paraćin-Zaječar. Sa 30 cm snega pored kolovoza otežano je kretanje vozila zbog navejavanja, a od podneva je zabranjeno kretanje šlepera i kamiona sa prikolicom preko Čestobrodice, ali i drugih prevoja u Timočkoj krajini. Ovako je bilo danas na prevoju Čestobrodica. Na temperaturi od -11 vetar je nosio sve pred sobom i navejavao sneg na kolovoz. I pored toga, put je sa obe strane prevoja prohodan za putnička vozila i autobuse. 5 snegočistača sa solanama preduzeća za puteve Štrabag iz Zaječara neprestano čiste put i posipaju mešavinom soli i rizle. Teretnim vozilima zabranjeno je kretanje preko planinskih prevoja u Timočkoj krajini. To su prevoj Tresibaba, Golo brdo, Boljetinsko brdo, Popadija, teritorija cela opštine Majdanpek, Čestobrodica, Valakonsko brdo, Zaječar, granični prelaz Vrška Čuka, Crni vrh i Kalna Babin Zub. Tokom noći najavljene su nove padavine i ono što može predstavljati veći problem su smetovi zbog pojačanog vetra. Zbog niske temperature moguće i poledice na putevima, pa se vozačima savetuje da budu oprezni i da bez preke potrebe ne kreću na put. Sneg od sinoć neprekidno pada i u Zaječaru, putari su na terenu i dok pada sneg čiste se glavne ulice. Kao i prethodnih dana, najteža situacija je prema planinskim selima zbog smetova. Zimska služba je od sinoć posipala soj i rizlu zbog padavina i najavljene niske temperature. Dok sneg intenzivno pada, čiste se putevi prvog prioriteta, potvrdio je nadzorni organ za zimsko održavanje puteva Dragan Avramović. Prema njegovim rečima na terenu je 9 vozila koje čiste grad i sela. Tokom dana čistači nisu uspjeli da stignu do Nikoličeva i Trnavca, kao i planinskih sela naše opštine. Najteže je na Tupižnici, gde jako veje. Tu smo pravcem preko Šivara, pravcem Zelenovac i Lasovo vezani za državni put. Taj državni put još nije očišćen. A mi u tom delu imamo sela Leskovac i Gornja Bela Reka. Tamo još nismo stigli, nije se stiglo ni do Tabakovca. Avramović apeluje na vozače u gradu da vozila parkiraju tako da ne ometaju čišćenje ulica, na što upozoravaju i inspektori. Takođe, komunalna policija kontroliše i podsjeća na zakonsku obavezu čišćenja trotoara ispred kuća i lokala. Sneg praćen jakim vetrom od juče intenzivno pada i na području Majdanpečke opštine. Svi putni pravci za sada su prohodni, kažu u preduzeću za puteve Štrabag Zaječar i preduzeću za puteve Požarevac, u čijoj nadležnosti je održavanje regionalnih i magistralnih puteva na ovom području. Što se tiče održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i naseljenih mesta, ekipe Majdanpečkog preduzeća za puteve i građevinsko zemljište su na terenu i intenzivno rade na čišćenju kolovoza, parking prostora i prilaza stambenim objektima. Svim vozačima upućen je apel da bez preke potrebe u naredna 2 dana zbog najavljenih još intenzivnijih padavina i niskih temperatura ne kreću na put, a ukoliko je to neophodno, obavezna je zimska oprema. Timočka eparhija i grad Zaječar počeli su jutros obeležavanje Badnjeg dana, koji je uvod u najveći hrišćanski praznik rođenja Isusa Hrista. Po starom srpskom običaju, jutro pred Božić seče se badnje drvo koje će večeras biti založeno kao simbol zdravlja, napretka i ljubavi. Proslava Badnjeg dana u Zaječaru počela je jutros u okolini grada gde je posečeno cerovo drvo. Drvo koje će večeras biti založeno na gradskom trgu posekao je pomoćnik gradonačelnika Zaječara Srđan Nedeljković u prisustvu sveštenstva Timočke eparhije.
Ovaj stari srpski običaj je vezan za kada se rodio Hristos u dalekom Vitlejemu, pastiri su založili u pećini da bi se ogrela Bogomajka i Bogomladenac. Neka i on sada zagreva naša srca, neka njegova radost i ljubav bude u svima nama i neka je blagoslovena i nova predstojeća 2017. godina. Amin Bože. Unošenjem badnjaka u naše domove unosimo toplinu, radost, svetlost i ljubav. To nam je neophodno i kao narodu, i kao porodici, i kao ljudima. Ljubav, toplina, radost u srcu i u duši. Ono što me posebnu radost moju predstavlja da treba razvijati, držati se tradicije, držati se naših običaja, držati se pravoslavlja, koje je stub i oslonac našeg bidisanja, opstanka na ovim prostorima. Po tradiciji poslužena je pogača i so, a deca i okupljeni novinari poneli su hrastove grančice za svoje domove. Proslava Badnjeg dana pred najradosniji hrišćanski praznik Božić počela je jutros i u Majdanpečkoj crkvi Svetog apostola Petra i Pavla tradicionalnim donošenjem badnjeg drveta. Tačno u ponoć biće održana ponoćna božićna liturgija. Građani Majdanpeka tokom današnjeg dana obavili su poslednje pripreme i nabavku za badnje veče i Božić. Ne kaže se u narodu zalud nije svaki dan badnji dan i zaista je tako. Uvod u najradosniji hrišćanski praznik Božić počinje uz bogatu posnu trpezu za badnje veče i uz posebne pripreme. Tada se domaćice svojski trude da za posnom trpezom ima svega, od ribe, prebranca, suvih voćnih plodova, oraha, slatkih posnih poslastica. Ono što je najbitnije, uneti simbole, badnje grančice i slamu u svaki dom koji donose, kako kažu, napredak, zdravlje, sreću. Kupuju ljudi sve. Recite mi, pošto je jedna grančica badnjaka? Ja prodajem po 30 dinara, inače po 50, malo veće, manje po 30, žito po 50 do 100, tako se kreće. Venčić isto po 100 dinara. 50 dinara i žito i badnjak, to je eto da bi bilo znači neka cena koja smatram da je realna, da nije nešto više, da bi proslavili ljudi u zdravlju, sreću, veselju. Šljive su 300 dinara kilogram, nar je 500 dinara kilogram, a mandarine su 130 dinara kilogram. Orac je 350 dinara pola kilograma. Kupuju sad ovi naši običaji što mora da ispoštujemo, svako po nešto kupi, tako da jer svako domaćinstvo to treba da ima u kuću. Nešto smo spremili, nešto sam donela iz Niša, sam bila tamo, nešto sam uzela odavde i sve u redu. Sve posno. Prebranac, riba, baklava. Uobičajeno što se u ovom našem kraju sprema, što smo malo dopunili našu trpezu sa krajem, pošto mi supruga iz Dalmacije, pa ćemo spremiti malo i cicvora i tako, bit će to veoma interesantna i ukusna trpeza. Imamo riba, ima sarna, ima kuku, sve posno. Sad ću malo da kupim piku, da pravim pitu bosansku. Jer je skupo, recite mi, u odnosu na prošlu godinu, jer je skuplja pijaca za badnji dan? Nije, mora, kad imamo za sve, imamo i za to. Nije to svaki dan, to je jedan put samo godišnji. Obeležavanje i proslavljanje badnjeg dana pred sutrašnji Božić, praznik koji okuplja porodicu u Majdanpečkom hramu Svetih apostola Petra i Pavla, proteći će uz tradicionalno okupljanje građana u večernjim satima, paljenjem badnjaka ispred crkve uz skuvanu rakiju i vino, a za sve vernike tačno u ponoć održat će se tradicionalna praznična božićna liturgija. Episkop Timočki Ilarion čestitao je pravoslavnim hrišćanima eparhije Timočke u ime sveštenstva i monaštva prestojeći praznik Božić. Radosnim pozdravom, mir Božiji, Hristos se rodi. Svim pravoslavnim hrišćanima eparhije Timočke u našoj zemlji Srbiji, kao i onima u rasejanju i dijaspori, u ime sveštenstva i monaštva, srdačno čestitamo veliki hrišćanski praznik rođenja Hristovog sa molitvenim željama da nas Bogomladenac Hristos obasja svojom nezalaznom svetlošću, da nam daruje zemaljska i nadzemaljska dobra, da nam daruje veru u srca naša i da se upravo on kao Bogomladenac koji se rodi u pećini verom useli u srca naša i da daruje mir, zdravlje, dobru volju
u domovima pravoslavnih hrišćana i svima onima koji se njemu kao Bogu obraćaju, ištući od njega pomoć i večno spasenje. Takođe, svima vama čestitamo, draga deco duhovna, i nastupajuću 2017. godinu milosti Gospodnje, radosnim božićnim pozdravom, mir Božji, Hristos se rodi. U Centru za socijalni rad u Zaječaru danas su članovi Rotary kluba Zaječar već tradicionalno podelili božićne paketiće deci bez roditeljskog staranja. Zahvaljujući na poklonima, direktorka centra Mirjana Andrijašević je istakla da se rotarijanci ističu u humanitarnim aktivnostima, a da će 450 poklona, sem deci bez roditelja, biti uručeni i drugoj deci iz sistema socijalne zaštite. Predstavnici Rotary kluba mališanima su čestitali praznike i istakli da je suština Rotarija u davanju, a naročito najmlađima. U nastavku pogledajte pregled vesti iz zemlje i sveta agencije Fonet. Svi prištinski dnevnici pišu da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nije dobio odobrenje da poseti Kosovo za Božić i podsjećaju da je odluka vlade Kosova da ne dozvoli ulazak Nikoliću doneta pošto je u Francuskoj uhapšen Ramuš Haradinaj po nalogu Srbije. Usled loših vremenskih uslova i slabe vidljivosti kao i neadekvatne zimske opreme, obustavljen saobraćaj na autoputu Beograd-Niš kod petlje Trupale. Ramuš Haradinaj ostaje u pritvoru dok Srbija ne uputi zvaničan zahtev za izručenje, odlučio Francuski apelacioni sud. Ne vidim ništa sporno u dolasku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Banja Luku na proslavu Dana Republike Srpske, izjavio hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Košarkaši Crvene zvezde u Kaunasu igraju protiv Žalgirisa u 16. kolu Evrolige. Vi dalje pratite centralne vesti T1 televizije. Ako ostanete sa nama i posle reklama, saznaćete. Kada će početi sa radom skijališta u Zaječaru i Majdanpeku? I kako mali Majdanpečani uživaju u zimskim čarolijama? U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Kako smo saznali od Ljubiše Šejnjanovića, direktora Sportsko-poslovnog centra Timok, na skijalištu na Kraljevici u Zaječaru danas se postavlja sidro. Na teren će tokom dana izaći i tabač i ako se sneg zadrži, sezona skijanja u Zaječaru biće otvorena u nedelju 8. januara u 12 sati. U funkciji će biti i ski lift koji ima kapacitet za prevoz 1173 skijaša na sat. Ski staza na Kraljevici dugačka je 500 metara, a osim Zaječaraca rado je koriste i gosti iz Bugarske. Ljubiteljima zimskih sportova Majdanpečko skijalište Rajkovo neće biti dostupno tokom vikenda zbog za sada još uvek nedovoljnih količina snega koje su neophodne za tabanje staza. Po rečima Srećka Nikolića, zamenika predsjednika opštine Majdanpek, nakon otklanjanja tehničkih nedostataka na tabaču i ski liftu, ski centar Rajkovo bi prve skijaše mogao da primi već tokom naredne nedelje, čime bi praktično i započela ovogodišnja ski sezona. Gore je isto dosta jak vetar, snega nema dovoljno sada za skijanje, negde su još uvek staze ogoljene, ali ako sneg nastavi ovim intenzitetom, bit će dovoljno snega na stazi od ponedeljka nadalje, tako da će tabač izaći na teren, povaljati sneg i pripremiti stazu za skijanje, odnosno za sankanje. Za sve školarce raspust je produžen do 11. januara. S obzirom na to da se cela Srbija zabelela, najmlađi se najviše raduju sankanju, klizanju i grudvanju na snegu, pa tako i majdanpečki mališani uživaju u zimskim čarolijama. Prve snežne padavine u novoj kalendarskoj 2017. godini donele su i brojne radosti koje sneg sa sobom nosi.
Osim sankanja, koje predstavlja najomiljeniju zabavu majdanpečkih mališana, najviše su se obradovali grudvanju, ali i skijanju, spuštanju kliskom, pravljenju Sneška Belića, kao i druženju. Mada, ima i pojedinaca koji ističu da im škola nedostaje. Ja izlazim napolje, družim se sa prijateljima i to mi je super. Bolje nego u školi. Da. Pa meni je malo lepše u školi. Produžetak raspusta za 2 dana obradovao je decu, ali i produžio njihovo uživanje u pravoj zimskoj idili i čarolijama na snegu. Sponzor vremenske prognoze Zlatiborac. Još jedan hladan dan sa snegom pred nama. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U istočnoj Srbiji u subotu oblačno i veoma hladno sa slabim snegom, uglavnom tokom jutra i pre podneva. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, povremeno i sa olujnim udarima, pa se očekuje stvaranje snežne vejavice, nanosa i smetova. Minimalna temperatura do -12, maksimalna dnevna do -10, u Majdanpeku -14. Pratili ste centralne vesti T1 televizije. Hvala vam na pažnji i poverenju i srećno vam Badnje veče i Božić.